na nyamishra John Kumah a wafrim the late John Kumah na yele ba bi owo bi osof Kumchacha meka tse ne se wayad ni kun ni kura film efri mo no fifitie me ni kun ni free mo no sade ya me ma me ne ho ya me fe ene wusra ekuta me ba sade o start me ba wo de bia obi wo fe da de be de fa wasabo ko na ma mi wonam we ne wo fe fa wasabo ko wonu se me se ni kun ni free mo kura no na fifi na me kura me nya me pe onye wo taste wayad so awale ma wontie Ghana fo sabe ye binom nkwase asem sofu Kumchacha meti we menye titi kwa ni mani ye bi etu be katem say prophetess ya kan say Lillian na ndi kun ti ase ye John Kumah ti ase no na woni papa ya wawale ko outwa eye so foolishness and so idiot and so sabe onye nipa body no be firewood. Abusia aware baako ehon sem bebre ya maame Lillian Kumah the late John Kumah ne yere ya woja na chi na no me nada era nyame eye na domo nya ne hokafo kama ne aware no bibia ekoye fefefe wakokota sorry dem di adaze a wono de nani age se nyame aya na dom na wonya ne hokafo asabre woni no esai ababeto ne John Kumah eja na chi no eso na no ana Ghana fo bi so ekoku apae ne ehon sem se de bebre wadi nkomo ewo media no so ye pa me no ka say prophet Kumchacha so was Tommy Aluta FM e de akwa akotudwa ewo ho na ne Ghana fo chese wo mo enti asere se wo mo sese abra maami edi kuno no mo te no free man na saka 8 months pe ne wachi eti Ghana fo se ye bi say 8 months no na abrante hu maami na wo se de pe 8 months ni mo an wo ditum no se wo me kwa akwadwene ho otimi kwadwene ho agitumu edwene ho hwe no estadi ni ho se ni subaye wo se fata no no bobra beboa me kwala mi kunu je na chire obetimi aye Japan man kwala no ma wo kogba busuafo amane wo mkoye knocking engagement ba so ya ware akwaso e de ba kwakoda ase ni nyina wo sa 8 months ni eno na Ghana fo se wedi emu owrem 34 ba se yedu aso dem a yema emamu onwa no enu kwan se ema kasa ba udu Pentecost aso dem ni Assemblies of God aso dem a ema preach ema tonyom ema kasa Paul na wo se awale ba kuna Pentecost ni nsole ya kese ye nyina afa sa Paul na aka so obi en wale ba akono the same Paul na so se ma ye ma wo ba akora en preach wa asole dem 1 Corinthians 14 verse 34 to 37 eno de se nsole ya kese ye nyina no on kokokan on se eno de ye Paul na o kan ye e di kire Corinthians 4 eno o kire na dwen edu awale mienu so de ya ana ba akoso de ya on say no de ye mfa nchechele ye ho Kumchacha na cha se sisi ani de wo de usupi se uye sika obeware dodo me fifi eti na mebisa se obewale mienu na obeye kronkron adu obi obewale baako a wo betwempena wo wompenafo mienu miensa wo ne yilachi de na ye yimanwe okay sa fifi uti we o wa yele mebo wo betumi asonso we mu aka se wonimpra menimpra ene se wala ene wuradu we so menimpra sa fifi pa be wo betumi me dwe me ho o dwe wo me dwe me ho me fa kasa on se wo de ye nkwa yenim say da do mo was me ya masa wo tumi kan je me sa wo ti we wonimpra pe bi ba me me hwehwe ma emenkrofo that's all there da bi wo mpana ana wo wa eti ye me na wo bra ya wo fifi na me no kasa me wo bra ememba eti ye me say 100 wo bra na wo yo di 90 wa Kumchacha wo yo so fo wo yo wo di 90 wo yo me wo you odia wo you di ano wo yo la na maybe sa di da wo na wo se me wo bra e da maybe sa se wo girl na wo yi ma no wie da bi wo bi sa no e me say wo hu obi o wo bra hu ana me bo me say wo me bi sa no wo yi ma no wie no wa be wo bra fifi yan koye ni na me ni time Auntie Lillian ye nua be ma the late John Kumah eyere na John Kumah free me e say 1 year ba and I just say we whatever also yeah so okunu free mu a
1 year ban na say who are right to do whatever that you want to do. Na CM says last week say bibi sa na worry ye. Beboa. No worry ya Ghana for so monti ase. Omo kasa kiki no just any po okọ worry no the late John Kumah won kra no no hihye ho no ni ade. Na kom we say no efa kwem. 1 year ba watena se afra tuntum ne sa 1 year aso na so waro na se obi abada so ye ana so obi abada kwem na se odo no na nipa do so edoda no waware a amanfo Ghanafoɔ esodo na basa etete no adai fifi me da se ma me ni ne pa na nyame hira John Kumah a wafrim the late John Kumah na yele nyame ma ne nkwan wane ahoden minim ne pa your friend ma Lillian thank you na fifi we ma me no obompa ya kan wo bi obompa ya pa ma me ne bompa ya pa ade ya kan wo bi a fifi we wo nyame adom wone so a nyame adom wone so sofo ba a wa ye sofo maame ana sofo ba a nyame adom wone so pa John Kumah yele ya kan asem sisi yi maame ne won wosra na no woten o preachia wotum se wosra wom maame no hye nkom a tumi won nkom hyem maame ne won wosra ye de sayade ana ne burofo kura na ye mede o preachi no ka burofo afifi o na no ne burofo ka e de papa eti ni di no ye den Lillian maame Lillian prophetess Lillian na wo yo so fo wonni mumudi amudi atotomo so na me say prophetess so your ba Lillian baby owo bi osof Kumchacha meka tse ne say wayade so wawade o na even hwe ni kun ni kura film efiri mo no fifitie me ni kun ni free mo no sade ya me ma me ne ho ya me fe ene wosra ekuta me ba sade start me ba ye no wo de bia obi wo yo fe na de be de fa wasem ko na ma mi wo nam we no fe fa wasem ko wonu se me se ni kun ni free mo kura no na fifi na me kura me nya me pe onye o taste obro so ene yenye hwe utumi nkonkwose de peda obro me so a eno ko ade amaji atomanya hwe utumi nkonkwose de peda maji atom ene eya jaise wudri bu eya wunsem hu nti na mebaka negative da be make say ka negative you me say be na wo say obro so fifi me say dream na wo dream so na me say it forget say de say obi afa ba nya so obi afa order ho kwakra na utumi nko na me say eno no tumi ami tumi nko ne ye akukuduro me ni akukuduro te say on say wona wo boronsam akukuduro a ya tambia say wo de sese mape waje dabi na ka say me tumi nko say dabi me tumi nko say eti kaminya wo akukuduro ni bi aka me ko ho waje aseboka aseboka me kan ne say de bia wo twa ya obi yiri enche obo ho so odobroni enche odobekwa akofo odobroni side say your friend say odobroni fifi yanko ma me de ya so yanko so adada de yenye yi o de oba eyi so ana ye hu de beka anti me kasa prophetess Lillian yes wayade so awale ma wontie Ghana fo sabe ye binum nkwase asem ba dia omo ka hamadwen pa say why say omo target say papa no honum nyina no ne guy we say go out Bible said ye hu ne yedi hu adanse ye 100 nani ko hu ye say papa ne wo ho no na wonne de ye wawale ni eko out fi ye wo kurom wa ye say de ya kani bebre ye say once quotation bi wo mebu se mame fa ma Proverbs 14:15 waso obi wa ye tete kwani ana oji nsem nyina di ntentam so fukum chacha meti we me nye tete kwani mani ye bi etu be katem say prophetess ya kan say Lillian na ndi kun ti ase ye John Kumah ti ase no na woni papa ya wawale ko out wa eye so foolishness and so idiot and so negative as you say at the bonne any at the 10 now can or is jibi jabba
So totally bad that us. Jimmy Jabba, so you're right. Yeah, oh yeah, brofo. GB Jabba. Adiem Fasweni so UK for brofo. I'm say GB Jabba. Adiem Fasweni so. Okay. Etira, me jina ufidi yewe so meso kumchacha meka 50 me. You pa. Obi biya wobeka se maame prophetess Lillian. Da ni kuntiase. Da bema we wane ne twempene. Eti wa wale ye no. Ontiase an onkosepo. Sa nipa ne nkosepo. Yenya se niama bi ya kadigu nipa hofi. Ese nipa kwa. Wa yesofo maame ne kunwawu. Afi etwam bosumi nsia betoso. Sabe onye nipa. Nipa. Body no be firewood. Onye nipa. Or feelings. Eti kamaame ne ntina ho na ka won kobo adwaman. No no obi nkwatwempena. Na Ghana fo nkwasiafo ni bi. Abeka sofo maame muwa na otwempena sofo maame muwa. Wa wale ya what is your major problem? Obi ameso obeka sofo maame we yasem sa wa wale ententam ne ade no. Sa nipa no oye jimifo. Me na me kacho oye jimifo wonim nyansa. Na ye me makora wo yire wu a bosumi nsia koro obi tumi wale. Mema minim papa bi an yiri wu ya bosumi me nsa na wale. Ya bisa no se nkola no e wo fi on ha na be hwe won. Eti maame no wawade. Maame en wo fe prophetess Lillian. Wawale. Enjoy your marriage. Jiwani wawade yem. Mentie Ghana fo ano ni negative ni nkwasiasam ni nkurasesam kane ade afeni fa ma won wale onya dai maame no me pacho oni feelings so mi ne woni mu enwo ne woni mu epunsuo ne woni mu kontomre wunsuo ne woni mu oni feelings sade wo nam wo feelings na mo mani mema na ebi keke nkwasiasam ne kora bosumi kura du na mo bi ono ma mo have sex ya mutumi tere mo asabi ebi no mo ken kwaskasam no bosumi kura du na mo have sex ya mutumi tere na wo bi kunwa wu ni watene se afene fan wakọ wale ya we so yen kobo na senu yam tasebo ne bra ani ama bi o wa fifi nyan sanim kwasiafo na kekasa just a bedwe ho amenti ase maken me so obi obekasa bi a wonim nyansa Wobie wobekasa bia enim nyansa eye wa o prophetess ba koso 80 o de eye prophetess mamalistic oti o de medeneka emna man ko ni program no nte medeneka wo ho ye mami nyame shiraw mami mi wi aye momo mami wo de kalonza aye momo wonye mo bro jaso mama let's take the way good why me mama ba ko pro ono odoni pa openi pa osiri chile nipa ene odivu fifi obie ne sempa we pa very nice mama wi aye momo mama number no ade unim de da abusia etene na aware ne ho nsem no na etwagu na ne momu de akire moti akire ya mo we ho na mo kyese mo nti ase emu owram ya de wono so etene fi asa abrede ne ni age na wo bo ni nku ya wo kyese e wo se abrabo no ye twa so nti se na etie bia wo beto aso etine Ghana fo kan nyina de no enya ade se wate kra mesre se obeja comment e wo comment section ho e dia ma me all the social media handles no e too much gh o subscribe like no wa share na for so enye bia hwe